العارضة تقول لا لرأسية. ويلعب غافر 21 حبه مصطفى 2 ريران زكريا 89 زهلول انس 16 يانغ بيضاء 12 دويب يسرى 98. Je dis alhamdulillah, parce que aujourd'hui on a joué un match un peu difficile contre Nador parce qu'on est dans la même classement, mais alhamdulillah on a gagné le match parce que c'était un match très difficile parce que maintenant le prochain match on doit jouer contre Marrakech, on doit concentrer sur le prochain match parce que c'est comme ça. On a pris 2 matchs passés, on a fait match nul contre 18, on voulait avoir 3 points mais malgré on a pris là-bas 1 point, maintenant on a 3 points. On va concentrer sur Marrakech pour chercher les 3 points parce que c'est un adversaire direct. Donc on a joué des matchs parce que le championnat c'est comme ça, tu ne peux pas gagner tous les matchs. Mais les adversaires directs, parce qu'on a sorti contre Guinée-Zara, 16h on a fait Théado, on est parti à 18, on a fait contre le Théado. Donc si on gagne Marrakech, on est sur la bonne voie. Donc on va continuer de travailler et je salue tout le monde. Et merci beaucoup aussi. شيء تنبغي ندير 3 النقاط الغاليه جدا لجمهور النادي المكناسي اللي مساندنا في السراء والضراء. الحمد لله ما التروبو ما جاش بالسهل، جات بواحد التقاتيله ديال الرجال اللي كانوا لداخل. الحمد لله كان ضروري خاصنا نربحوا باش نبقاو في المقدمه ونبقى المورا ان شاء الله ونقدموا المزيد ان شاء الله من العطاء. كنوعدوا الجماهير النادي المكناسي هذا العام ان شاء الله الصعود ان شاء الله. بهلول كيفاش كانت المقابله اليوم؟ ان الشوط الاول كان صعيب على النادي المكناسي. الشوط الاول كان ماشي كان صعيب، كان ساهل، ولكن حنا صعبنا على راسنا، ضيعنا دوز اوكازيون لي بيوت اللي ما فيهمش. الحمد لله ولكن دوزيام ايطاب بالتعليمات ديال المدرب عرفنا كيفاش نجاريو المقابله، عرفنا كيفاش نوصلوا للشبكه، عرفنا كيفاش نماركيو، وان شاء الله تنقولوا غادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله العام هذا ان شاء الله.